Thank you very much, Madam President. Ambasaderi wungirije w'u Rwanda mu muryango w'abibumbye yabwiye akanama gashinzwe amahoro n'umutekano kuri ya muryango ko nta nzira ifatika iganisha ku mahoro mu karere k'ibiyaga bigari ishoboka mu gihe cyose umutwe wa FDLR waba ukomeje kudasenywa. Ambasaderi Robert Kayinamura yabivuze kuri uyu wa gatatu tariki ya 15 mu Mata mu nama y'akanama k'amahoro n'umutekano yasuzumaga ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano y'amahoro, umutekano n'ubufatanye ku butaka bwa leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'akarere yashyizweho umukono mu mwaka wa 2013. Ibi kandi ni nabyo byagarutsweho cyane na Leta Zunze Ubumwe za Amerika biciye mu buzihagarariye muri Loni, zibukije Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo gusenya umutwe wa FDLR nk'uko bisabwa n'amasezerano ya Washington yasinyanye n'u Rwanda. Ambasaderi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika uzihagarariye muri ONU yabigarutseho kuri uyu wa gatatu tariki ya 15 mu ijambo yavugiye mu nama y'akanama ka Loni gashinzwe amahoro n'umutekano yigaga ku bibazo by'akarere, cyane cyane iki kibazo cy'akarere cy'ibiyaga bigari cy'umutekano. Aya makuru ndetse n'andi ayashamikiyeho turaje tuyarambure neza, ntujye kure ya Open Otono Tundi TV. I now give the floor to the representative of Rwanda. Thank you very much, Madam President. Murakoze cyane nyakubahwa Perezida, ndongera kubashimira kumpa ijambo no gutegura iyi nama. Ndashima cyane intumwa idasanzwe ku buyobozi bwayo no guhura n'abayobozi b'akarere kuri iki kibazo. Ndashimira UN Women ku nyandiko isesenguye kandi yuzuye yagejejwe kuri iyi nama y'uyu munsi. Abanyamuryango b'inama ndongera kubashimira gutumira u Rwanda no kurwemerera kugira uruhare rutanga umusanzu warwo mu kibazo gihangayikishije nk'umuryango w'akarere k'ibiyaga bigari. Nyakubahwa Perezida, abanyamuryango b'inama, nk'uko bamwe mu banyamuryango babivuze, iyi nama ibaye nyuma y'icyumweru kimwe twibutse Jenoside yakorewe Abatutsi, aho inyuma yacu mu cyumba cya Gahar ni mu cyumweru gishize gusa abakoze iki cyaha bahungiye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kandi baracyakora kugeza n'uyu munsi. Until today, their continued presence was one of the central reasons for the establishment. Gukomeza kubaho kwabo ni imwe mu mpamvu z'ingenzi zatumye hashyirwaho urwego rw'ubufatanye mu mahoro, umutekano n'ubufatanye kugira ngo ikibazo gikemuke kandi hamwe n'ibindi. Nyakubahwa Perezida, abanyamuryango b'inama, kuva mu mwaka wa 2013 umwanya w'u Rwanda warasobanutse kandi uhoraho. Twubahirije byuzuye inshingano zacu muri uru rwego, haba mu magambo no mu bikorwa, kandi twagiye twifatanya neza mu biganiro byose. Uburyo bwacu bwari bushingiye ku mahame kandi bujyanye n'intego nyamukuru y'uru rwego no gukemura imizi y'ibibazo kugira ngo tugere ku mahoro arambye mu karere kacu. Nyamara nyuma y'imyaka irenga 10 impamvu z'ingenzi zihungabana riracyari uko zari zimeze. Ibi ntibyerekana ko urwego rwananiwe, ahubwo ni ukunanirwa gushyira mu bikorwa ibyo rwashyiriweho. Nyakubahwa Perezida, abanyamuryango b'inama, nk'uko twakomeje kubivuga, impungenge z'umutekano z'u Rwanda ndetse n'akaga gahoraho kihariye gaturuka ku gukomeza kubaho no kwihanganira FDLR muri Leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibi byariho mbere na nyuma y'isinywa ry'uru rwego. Iri tsinda riteza akaga gakomeye ku Rwanda no ku mutekano w'akarere. Gukomeza kubaho kwaryo binyuranyije n'imihigo yafashwe muri uru rwego turimo gusuzuma uyu munsi. Nta nzira yizewe iganisha ku mahoro ishoboka hatabayeho kurirandura burundu kandi ntirisubireho. Iki kibazo cyakomeje kugaragazwa mu biganiro byacu n'intumwa zidasanzwe zose, izahise n'iziriho ubu ngubu, n'ubuyobozi bukuru, inama y'umutekano ndetse no mu nzego zose ziri guharanira amahoro. Nyakubahwa Perezida, abanyamuryango b'inama, turimo no kubona nk'uko byavuzwe ubwiyongere bw'imvugo z'urwango gutandukanya abantu hashingiwe ku moko n'ihohoterwa rikorerwa abavuga Ikinyarwanda
cyane cyane abanyamurenge. Gukomeza kubafata nk'abanyamahanga bikomeje kuba ikibazo mu kugera ku ntego z'uru rwego rw'amahoro n'ubufatanye mu karere kacu. Ibi byose bigaragaza ibibazo byimbitse bigomba gukemurwa mu buryo butaziguye. Amahoro arambye ntashobora kubakwa mu kwirengagiza ibibazo. Nyakubahwa Perezida, abanyamuryango b'inama, uru rwego rushingiye ku nshingano rusange. Amahoro muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'amahoro mu karere ntibishobora gutandukanya. Gushyira mu bikorwa ibintu mu buryo butarimo bose no kubazwa inshingano mu buryo butangana ntibizatanga umusaruro. Twishimiye imbaraga zikomeje harimo n'amasezerano yo guhagarika imirwano n'ibiganiro biri kubera i Washington na Doha. U Rwanda rukomeje gushyigikira ingamba z'igihe gito zifatika, harimo no gusaba ko hashyirwaho ingamba ziri hagati y'impande zihanganye cyangwa iz'umutekano kugira ngo ibintu bihoshe mu gihe ibiganiro bya politike bikomeje. Nyakubahwa Perezida, abanyamuryango b'inama, munyemerere mbaze ibibazo bibiri u Rwanda rwakomeje kugaragaza mu biganiro byose bijyanye n'ishyirwa mu bikorwa ndetse no muri iyi nama. Icya mbere, ni gute dusobanurira ko nyuma y'imyaka 13 uru rwego rushyizweho kandi rusinywe imizi y'ibibazo itarakemuka kandi gikomeza uko yari iri, harimo no kurandura FDLR? Icya kabiri, ni gute dusobanura gukomeza kubaho kw'imvugo z'urwango, ivangura n'itotezwa rikorerwa abaturage bose? Nyakubahwa Perezida, ibi bibazo ntibirakemuka. Niki kiduha icyizere ko hazabaho umusaruro utandukanye? Nyakubahwa Perezida, abanyamuryango b'inama, nyuma y'imyaka 13 inzira igana imbere irasobanutse, imihigo irazwi, kandi igikenewe ni ishyirwa mu bikorwa ryuzuye, rihoraho kandi rikozwe mu bushake bwiza, rishyira uru rwego hamwe n'izindi gahunda kugira ngo hirindwe gutanya imbaraga. U Rwanda rwakomeje guhagarara ku byo rwiyemeje kuva mu mwaka wa 2013. Dukomeje kugira uruhare rwubaka kandi ruhuye n'inzego ziri muri uru rwego, ariko intsinzi y'uru rwego ishingiye ku kuba impande zose zuzuza inshingano zazo byuzuye, kandi nta na kimwe gisigaye inyuma. Nk'uko nabivuze, nta gisubizo cya gisirikare kuri iki kibazo, gusa kugaruka ku mahame y'uru rwego arimo kubazwa inshingano, ubufatanye n'icyubahiro hagati y'impande zose nibyo bizatanga amahoro arambye mu karere kacu. Murakoze Nyakubahwa Perezida. Ibi ni nabyo rero Leta Zunze Ubumwe za Amerika zagarutseho binyuze mu uzihagarariye muri Loni, zibukije Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ko gusenya umutwe wa FDLR nk'uko bisabwa n'amasezerano ya Washington yasinywe n'u Rwanda aribyo bizafasha mu gukemura izi ntambara zo muri aka karere k'ibiyaga bigari. Ambasaderi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika uzihagarariye muri Loni yabigarutseho kuri uyu wa gatatu tariki ya 15 Mata mu ijambo yavugiye mu nama y'akanama ka Loni gashinzwe amahoro n'umutekano yigaga ku kibazo cy'akarere k'ibiyaga bigari. Uyu mudiplomate yavuze ko Kinshasa isabwa gusenyura mutwe bwangu, itabikora igafatirwa izindi ngamba. Yagize ati, guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo igomba kubahiriza ibyo yiyemeje byo guhita isenya burundu FDLR nibura mu bice igenzura. Kwita ku mpungenge z'umutekano zayo ni ingenzi niba dushaka guhagarika uruziga rw'ubwumvikane buke rukomeje guteza amakimbirane mu myaka myinshi ishize. Ntidutinya gutekereza gushyira izindi ngamba abadashyira mu kaga amahoro. Yunzemo ati, abangiza amahoro bagomba gutegereza ko hari ingaruka zibageraho. Nk'umufatanyabikorwa wiyemeje guteza imbere umutekano n'iterambere mu karere k'ibiyaga bigari, Abanyamerika bashaka kwibanda ku ntego ya nyuma ariyo kugera ku mahoro arambye. Tuzakomeza gukurikiranira hafi uko ibintu bihagaze muri aka karere. Washington yasabye Kinshasa gusenya FDLR mu gihe mu minsi ishize umugaba mukuru wungirije w'ingabo za Leta Iharanira Demokarasi ya Kongo ushinzwe ibikorwa n'ubutasi byiswe ko yatangije ibyiswe ibikorwa byo gusenya FDLR kuva icyo gihe. Icyakora nta murwanyi n'umwe Kinshasa irerekana ko yafashe cyangwa ngo imwice, ahubwo amakuru avuga ko impande zombi zakomeje ubufatanye mu ntambara zimaze igihe zirwanamo n'umutwe wa AFC M23.